tun hnaya Mizoram politics huang ti lua tu langsar tak pakhat chu November ni somni pakhat sang ni somnia mamit bial tu MLA le MNF roi tu tren khatten phai zau ko sanga humhal na muna sanga an bom ni asoi chungchang hi ani ome December ni sang ni somni zan khan sangaman phalo na muna sanga an manawanga phai zau VC le Olengia win cheng sing khat choi tura an tiangin phai zau MNF roi tu tren khatte chuan an poisa choi za tur hi phai zau VC te hna an pe felta ni in social media lama adara voin khan hemi chungcha nga hian phai zau VCP pulal ramvul moya biak po ni in he kan in biak na atang hian thil ni dan dik tak chiang takin riatani he thil hi politician te sul nu ani awangin politics huanga in beina angjongin akal na sa a ama ero chu ngong lian tak nei thei rampum huap thil ani awangin tun truma hian hemi chungchang hi athei angin kan ron tar lang dona party tran lam nei wangemo tu te emo beina ani lo ti kan thradon nia Ahmasa in November ni somni pakua sang ni somni a phai zau VC le ONGO Joint Committee thu chua lotar langila keini phai zau khuwa ta chuan sarkar dan ding lai tlo chanin nung chahum hal kalpui na atan kan khotlo chan tut lui kan ram huam chin ram ri lui le sai tlan lui in kar chin na te hian dynamo le gelatin bom manga sangaman khap ni se kan ti chu VC YMA MHCP le MUP ten thu chua siamin mi pui hria ta voi tam tak kan puang chuak to a hetianga khotlangin lui hum hal lai kan nei ti hradeng chung hian phai zau MNF roi tu te chuan kan bial tu MLA engineer H Lalzir lian le MNF Mamit Center Block President pu H Lal Thleng lian te somin dei ni somni pakhat thlasom pakhat sang ni somni khan kan lui hum hal lai sai tlan lipui le wak lipui te chu gelatin manga bomin sanga tam tham tak an man ti hriatani a hemi chungchanga hian phai zau khuwa VC le ONGO committee chuan phai zau MNF unit roi tu te chu khotlang dan bo chia anni awangin cheng sing khat choi turin kan ti a kan bial tu MLA hne na ngei po kan lui hum hal chin chu min khoi sak lo tura kan ngen chung po a min ti lui sak zel du hi hriat thiam har kan ti a kan bial tu MLA le MNF block roi tu te thil ti dan chu phai zau khotlang za lo na le min tham lo na lian tak ni in kan ria tu nuwa hetiang thil hi thleng to lo se kan du tak zetani ti in zo sometime suan Mamit district a om in somsari khuwa phai zau khotlangin luya nungcha an hum hal chunga hian November ni somni pakhat sang ni somni khan mi then khatin gelatin mangin sanga an mana anjinga hian Mamit bial tu MLA engineer H Lalzir lian po atelti phai zau VCP lalramvul moya thusoi antarlang phai zau VCP in zo times aril danin Mamit bial tu MLA engineer H Lalzir lian chu November ni somni pakhat sang ni somni khan phai zawa kalin phai zawa MNF unit roi tu tren khattenen sangaman turin luya ankala phai zaw khotlangin an hum hal huam chunga sanga te chu gelatin mangin an manani bial tu MLA in phai zaw khuwa atlo tur hi VC te hriatir an niloti phai zaw VCP chuan a soya luya an kaldonin khotlangin an hum hal chin chu za sak tura an ngen thule an ngen na chuan omzia anei tak lo thu a soi phai zaw VCP chuan hemi chungchang hi VC le ONGO Joint Committee November ni somni paruk sang ni somni zana an ngai tua thu soin lui hum hal chunga gelatin manga sangaman na a mo phurtu berni an riat phai zaw MNF unit chu December ni li sang ni somni ral ma ngeya cheng sing khat choi tura an ti thu a soi he thil thleng chungchanga hian phai zaw VC le ONGO Joint Action Committee chuan thu chua siamin khotlangin lui hum hal lai an nei ti hradengin phai zaw MNF roi tu ten bial tu MLA le MNF Mamit Center Block President te somin an lui hum hal lai sai tlan lipui le wak lipui te gelatin manga bomin sanghatam tham tak an man ni in antar langa phai zaw MNF unit roi tu te chu khotlang dan an bo chia ta wanga cheng sing khat choi turati an ni thu atar lang heti lai hian Mamit bial tu MLA chuan an sangaman na chu phai zaw ram ni lowin wak ram dei ani thu le sanga po ngoi do atla ani thu zozam time si aril ve thungani Mamit bial tu MLA hova sangaman na akal ve pakhat chuan mi pathumin ngoi an do ngei thu soin sanga ero ti tham a omlo wanga gelatin manga lui chu vom ngei ani thu asoya sanga te chu gelatin manga man an ni ti bial tu MLA chuan a hria em ti zo na chu
an kal ho vek thu le hretur chu ani thuin a chang bokani December ni khat sang ni som ni khan hemi chungza nga hian Association for Environmental Preservation ASEP General Headquarters Aizol chuan thu chua siamin Phaizau VC le All NGO win thu chua siama an lui hum hal huam chunga gelatin manga sanga bom anom thu kan lo riatin lungchiat thak kan ti tak zeta sarkar po in lui dung nung cha hum hal tura warta ka zirtirna apek chu amek lai le khorang rang po in ma ni huam chunga luite an hum hal chur chur laya sarkarin a phallo man ro manga thilti a om hi apoi tak zetani except chuan Phaizau khotlang malang na hi chuan om atia an lui hum hal chunga poi khoi tu te hi danin asoi angin sarkar chuan ro rel na lek ko ngei se ti hi except du dan ani poi khoi tu jinga ram ro rel tu le dan siam tu jinga mi mamit bial tu MLA alo tel ve hi apoi le zual tak mewa midang te zirtir tu tur le khap tu tur ni jok sia hetianga poi khoi tu jinga alo tel ve hi apoi tak zetani tu nuwa hetiang thil hi sarkar le khotlangin an hum hal muna thleng to lo se kan du tak zeta sarkar po in khau jokin malak nakal pui zel turin kan ngen tak me bok Mizoram chung mun rang ranga thahnem ngai taka hum hal nakonga thei top chua tu zong te chunga exception lom thu asoi tak mewani ti in ma se heti mek lai hian khotlang hum hal chunga sanga bom ni apu mamit bial tu MLA chuan ti sual an nei om a rian lo thu asoi ti mamit ni tin chan chin bu mamit time chuan antar lang ve thung mamit time sian Phaizau NGO ruai tu tele mamit bial tu MLA hi abe pop ve ni in antar langa OMF Phaizau branch president Zarzo Lian chuan All NGO thu chua chu thu dik tak ani thu le atru langzela malak an tum thu asoya mimalin thu chua an lo siam ve chu an mai phi fai tum na mai ani thu asoi gelatin manga sanga an bomna an vom zat le avom tu thlengin an sanga man na akal ve nge in All NGO ruai tu te a hril ni in asoi bok Mamit bial tu MLA engineer H Lalzirlian na chuan hemi chungcha nga hian thilti sual an nei a rial lo thu asoya an sangawan po puchuawa chuau than tluanga ngoi do a lut le abulli ami an man ani thu asoi Phaizau khua in an hum hal chin an rian lo thu asoya tut lui dung tluan an hum hal ani lo chuan an sangaman na hi an hum hal theini a rian lo thu le Phaizau ram chin ani lo thu asoya ni pu ming chiat an ni awanga malak tumdan anei le nei lo hi mamit time sian an zota MLA chuan engma ruam manna anei lo thu le thilti zui vak trula angai lo thu a soi ni in antar lang bokani Phaizau khomi chok than tluanga chuan thu chua siamin MLA le a thui ruai ten sanga an hon hi angoi do atla le ngoi dan li ami ama ngein aman apek ani thu a soya Phaizau All NGO thu chua siam chu thu dik tok lo ni a soin MLA le MNF block ruai tu te sanga apeka hian tu man engma soi buai thei an nei lo ni in a soi ve thungani he thil thleng chungcha nga hian in rem siam na zonga political party anga mala an omle omlo mamit time so na changin Puzar Zoliana president Phaizau branch OMA chuan palai na thok an om ngei thu asoya political party thilemo thil dang wanga VC le All NGO thutlung na lo siam to paljam zonga malang na siamemo thutlung na dang siam ani don chuan tho ho na YMA anga antel chun jom zel arem lo tur thu asoi anu dewa mimbal minga thu chua siam tu pucho than tluanga chuan All NGO ne na hian ngai dam adil ni riat ani bokani kumin September thla de to khan Mamit district magistrate chuan thu pek chu in Mizoram luya sangafuan le in thla punhun athlendon na yawangin the Mizoram Fisheries Amendment Act number 8 of 2016 Section 5, 1 and 6 lo chanin khap na thupe ka chua Mamit borsa pin sangaman chungcha nga khap atar lan te chu nga fuan ven gelatin le puak thei thil dang manga sangaman tur le chinai manga sangafrai dynamo le electric coal manga sangaman te ani Mizoram Fisheries Amendment Act 2016 Chapter 2 Section 5 Closed Season and Fish Sanctuary a chuan Sarkarin sangafuan hun in thla punhun lain sangaman khap na thupek chua tur ani thua chuang Section 5 uana chuan sangha te chuti buai lavin zalen tak le him taka in thla puntir turani thu le hemi hun chung hian sangaman hrim engman rohmang po in phallo ani thua injiak he dan hi government water body huam chunga man turani a Mizoram Fisheries Amendment Act 2016 in aril fiana chuan government water body hian Mizoram lui zong le afin tu te a huamani
Mizoram Fisheries Amendment Act 2016 Chapter 2 Section 5 1 True le 3 bo chia te chu thakhat chung lung in tan ti remo cheng sanga aya tam lo choi ti remo apani inemo hrem thei anni zonatin mamit bial tu MLA le partia atho puiten phai zau khua in an hum hal na hmuna zelatin manga sanga an man chungchang an pon hi lotar langila Mizoram Sarkar Fisheries Department in Loidung Sanghate humhal tura mipui zirtir na beipui TV le digital media dangte kaltlanga ngortaka athak mek lain mamit bial tu MLA chu phai zau khotlangin an humhal lai tut luya bom manga sangha tam tham tak mana pu ani hemi chungchanga mamit district phai zau khotlang shwai tu VC le all NGO Joint Committee Thutswa chu nasatakin adara Sarkar danding lai tlochanin tut lui anram huamchin ramri lui le saitlan lui inkara te dynamo le gelatin manga sangha man an khapti soin heihi VC YMA MHP le MUP ten thutswa siamin mipuisha ta voi tam tak an puang chuak to ti an soya phaizau MNF shwai tu te chuan an bial tu MLA pu HL Zirlian le MNF Mamit Center Block President Pu Hlel Thenglian te somin November ni somni pakhat khan an lui hum hal lai saitlan lipui le waak lipui te chu gelatin manga bein sanghatam tham tak an man ti an soi an bial tu MLA le MNF block shwai tu te thilti dan chu phaizau khotlang in za launa le tham launa lian tak nia an sha thu phaizau VC le all NGO Joint Committee chuan an thu chua siama hian an tar lang ani he thil thleng chungchanga hian phaizau kho mi pahni chuaw than tluanga le Hlel muan ki mati chuan an mimal mingin thu chua an siam ve ve ngala chuaw than tluanga hian saitlan chua khotlangin an hum hal lo china ngoi ado nia soin ngoi do a sangha tla te hi MLA le an party shwai tu te hi a hontir ve mai ni in asoya Hlel muan ki ma chuan MLA le a ho te hian bom vom lovin pu chuaw than tluanga ngoi do a sangha tla te apeve mai ni in asoibok Zonet News tuan phaizau VCP pu LR vulmoya chu vo in tlai khan be popin thil thlendan zota an thu chwa siam chu thudik ani ti asoya MLA le a ho te chu mi pali an ni a phaizau khotwal mi pasari an in anzuya azui tu te po hi an in chian vek to ti zo na changin asoya saitlan li chu an hum hal chung ami nge ani ti soin bom hi voiriat vom ani ati a social media lama sanga tam tham tak thalak dar chu atuk lama nga da dap tu te nu ma ani ti zo na changin asoya ngoi do chungchang chu khotlang shiat lova do ani a ado na mun hi luidung hum hal chunga mi ani awangin an chia tir don ti asoibok the Mizoram Fisheries Amendment Act 2016 Act Section parukna nuaya gelatin manga lui sanghaman hi khap ani a dan bo chia chu thlathum thleng lung in tan tir le cheng sanga choitira shem thei ani a Mizoram Fisheries Rules sangni som pakwa rule som parukna mangin phalna nei lo chuan lui dunga sangha man khap ani ba ka rule pakwa na mangin phalna nei lova ngoi do po khap ani phaizau VCP pulalram vulmo yanena kan in biang na hian king achunga kan tarlan thu in chu le adik jok thria than har sa tak tak te khi ati chiang pera alana wangin atop kharnan mangdon te ang phaizau khotlang in saitan lipuya sanga in kumhal na laya mamit bial tu MLA le MNF koi tu tren khaten gelatin manga sanga an lo manawanga VC le ONGO in cheng sin khat choi tu re in ti chungchanga khan hei social media lama hian poisa an pe to ti le an la pe lo ti thu lengwa khi tamriawa a enge jok le an pe to ti kha ti kamo nizan ala rei lawa ala om thoba te mayang nizan hasa khan kan dong chu in bar ni halaya kaneu chwai tu te ten ngai dam na le kha an siam ne nan choi tu ne mo kha kan dong phaizau unit MNF ti na chu an ron pe khun kha December ni ti na ni mo December ni chonin sanghaman chungchanga hian pu chu awangoi do aka ti le a khotlang in an hum hal china gelatina an man ti hi a oma a enge dik jok le ani mo khotlang ina kan hum hal ania mo chuan chu awangoi do hian chuanin a khatla om ruk rai lem lo ni
ทุกทีช่วยอินทุชัวค่ะอดีตจกดีนานี่โมดิเกเป็นอันมานี่โปอันนี้พัดจวงหรอปะสารหูไล่เตะข้านี่มันไม่ที่จะส่วนง่ายเวอาเทียมทุสอยและตัวกองจะต้นดักกันเดี๋ยวมายังโมนี่ส่วนนั้นมานี่ง่อยในตู้เดรพุทธวะปะข้าพวกข้าทอดจานคานมีเสียนออนไลน์เจียวกันมีจริงอ่ะแต่ส่วนนั้นนี่โปอินนะลงตลาอันเทียมเราอันนี้ถูกแต่สุภาพจะตัวอร่อยจอยยังโมส่วนเกมวันนี้หุ่มหัดสูงไงยันนี่อาเจียงอันโมโมอันนี้แหละพายเจ้าขดกลางเลยด่านโบเชียปูเตอินการะคานpolitical party ยังปลายนะทุกอันอมาสวยขาดิเกมให้ตัวสมัวฮันติมายาไอโซลจังคานเราก็ข่าแต่ส่วนมาเป็นบล็อกจังคานินปัจจุบันอันเราก็เกิดบอกแต่ส่วนนี้ไม่ได้นำรู้จังคานินตุมูงัดเตะเลยเรงอ่ะกอลมีเรงกอลมีข้างเขาจะตัวพาอันเราก็ข่าสวยจะตัวกันหันสวยกลางเวชนี่ค่ะจนอัตบหลังเดียวจนเองมาสวยเบลินในดูโปคานอะไรต่างตุนนายะอินขัวพายจาวิทิลเพ่งเละสังหาอินหุ่มหัลจุงจางเองมาสวยเบลดูซึมซึมในยังเฮ้ยนี่ที่มาดีหุ่มหัลช่วงอาเฮียนกันเรารำในปุยแต่ปุยนั้นเหม็นเชียบปุยตาละกันหันดูจู่กันหุ่มหัลฮีกันกัลปุยเซลโดนะสว่างส่วนกันหุ่มหัลอังเตปุยฮีเมนจ่าสักกันส่วนบรวกอังเตปุยหันแข่งต่อโลเซกันดัวจินจูมากัดส่วนตัวกันบรวกฮีอาเซมไทยอังเตส่วนกันหันอิมเชมเวียสว่างส่วนสุดท้ายเลยอันนี้ปุยอินลุงตะกินสุภาพเตปุอันรันโซยสว่างส่วนตัวเตมาเฮียนส่วนเซซองนี่โมวิ่งเซซองนี่โมอันนี้กัลปุยต่อเราฮิตันดัวมารอจูทุเรศตั้งกันเลยอันนี้รอชวนนี่รอเฮียนชวนกันจนมันง่ายที่กันช่างเร่งโดนะจินเหตุหลายเฮียน political party อังโกงหันรอตีร์บักโปฮีกันเริ่มจิลวันนี้อารมณ์รู้ตัวกันโจนะแต่มินชันสักกันกันหลอมรู้ตัวกันเนี่ย